Kad ovaj bude morao tamo Zenicu rješavati, ovaj bude morao rješavati crvenu zastavu i ne znam koje sve radnike koji mu kucaju na vrata. Lako je sada, ne daš mu plaću, a daš mu zastavu, pa neka maše. Još jedno vrijeme on može mahati i pjevati, ali neće dugo. Sutra će se to svima udariti u glavu. Isto je tako i sa hrvatskim zastavom. Kad ne bude onaj u Sisku imao plaću, ne bude imao onaj u Dalmacija cementu, onaj treći ne znam gdje, ništa mu neće hrvatski grbovi vrijediti. Ali to ne možemo riješiti vojnom obranu. Jesi ti završio to? Jesam. Sad ja tebi da kažem. Slobodno je. Da ti dobro čuješ što ja sad pričam. Znaš da čujem kad sam pukao? Da ste vi izvršili suspenziju saveznih zakona na svojoj teritoriji protiv Ustava Jugoslavije i protiv vaših prava i da ste time ugrozili prava srpskog naroda koji je zaštićen saveznim zakonima na vašoj teritoriji. I drugo, da ste vi uvezli nezakonito oružje i podelili hrvatskom narodu da se bije sa srpskim narodom. I to nećemo mi dozvoliti. A mi ne tražimo da srpski narod živi u Srbiji, nego da živi u Jugoslaviji, ukoliko vi ostanete, s tim da ima prava koja mu Ustav Jugoslavije garantuje, a ako se to ne može, on onda ima pravo da traži svoja prava na drugi način da ostvari. A to što ti meni držiš teorije i svima nama odgovoriti na pitanje da li ti smatraš da je za ovu zemlju normalno da vi suspendujete sve savezne zakone na vašoj teritoriji, nezavisno od toga šta drugi narodi misle i nezavisno od toga što se drugi narodi, ne hrvatski, srpski narod u Hrvatskoj s tim ne slažu i što se ne slažu druge republike da tako postupite. I da li smatrate da imate pravo da uvozite nezakonito oružje protiv Ustava i zakona Jugoslavije i da to zadržite tako kako je da vodite u građanski rat? A ne da mi držiš teorije o ne znam čemu. Na ova pitanja ti odgovorim. Boro, imam samo dvije riječi. Jedno da su to besmislice, a drugo, sjeti se Kosova. Sjeti se šta je napravljeno na Kosovu, šta je obećano za Kosovo i sjeti se da su i Albanci isto narod. Ili narodnost, kao god. Sjeti se šta je tamo napravljeno i šta su Srbi izgubili. Dobit ću 6, u redu. Ako ti smatraš da odluka Skupštine Kosova da se proglasi za republiku i da ta skupština postane skupština republike. Ako ti smatraš da je to u redu, onda se mi razlikujemo u tome, to ni po Ustavu Jugoslavije, ni po Ustavu Srbije nije moguće. To je na neki način bio nastavak vojno-redarstvenih oslobodačkih operacija s 1991. godine koje su zaustavljene potpisivanjem Sarajevskog primirja. Nakon toga, kroz 1992., 3., 4. godinu pripremali smo se za ono što smo svi očekivali i to je upravo došlo 1. svibnja 1995. godine, znači zapovjed za oslobađanje konačno Zapadne Slavonije. Evo, vidjeli smo, akcija izvedena briljantno, sve je završeno za 32 sata. Tako je, svi postavljeni ciljevi izvršeni su onako kako se to postavilo u zapovjedima. Pored vojnog uspjeha možemo reći da je ova operacija primjer jednog odnosa prema civilnom stanovništvu, poštivanja svih ratnih pravila i konvencija koje su uključene u provedbu borbenih operacija. Evo, prošlo je 29 godina od tih povijesnih događanja. Kako se danas osjećate kada se obilježava ta obljetnica i koliko je važno da se to obilježava na ovaj način? Pa važno je da se obilježava. Godine prolaze, sve manje učesnika te operacije, živih naravno. Treba nastaviti, treba naše mlade uputiti u to što se ovdje dogodilo. Treba njegovati tradicije proizašle iz Domovinskog rata, ne samo ove operacije, nego svih pobjedonosnih bitaka koje smo vodili tijekom Domovinskog rata i podstaknuti svijest kod mladih da sve što su ljudi napravili prije 29 godina